Good morning, friends. Ito moi kui thaka KBCM Church, Konyak Baptist Church Mon laga. Ito church exercise show de. Kusung Friday basuro na inaugurate ko lase 3 days program ase. So let us see what upor or pitor kina ase ito condition kina preparation jai ase exercise show. Keep tuning. So ito ase taikan pura preparation jai ase. Bahar ina ase. Chimtin is na kam grace as manu over busy, very big, established in the year 1952. So this is it. Ito jana sa show. This is pajai show kina ho sabo. Oh, hey. I think this is the first floor. Yeah. Oh my God. Very, very, very big. Ito ase Konyak Baptist Church Mon naga. Kusung Friday bright do inaugurate ko ase. 3 days program ase. So this is the stage. Alright, go. इनका से पिथोरडो preparation जाए से होली भी खत्म होना है. Morning. This is the stage. So नीचे साइड पर दो इनका दिखिए से church दो. So this is the main entrance. The main entrance is also side TV main entrance though I think tinda ase or opor board bi rasta kan ase itu pura soundproof ase itu kan pura soundproof screen ase and then itu LED laga screen ase and then we have itu 1 or auto wala 2 and then itu 3 itu wala 4 charta LED screen ase. Oh iti bi ekta ase, iti ekta ase 5 charta LED screen ase. Stage to bishi dur ase itu karne itu screen dibi saw pare and then itu upper ceiling sabi more than 200 300 light bulb pura aru itu kan pura light bulb ita fitting khatam hona nai. Itu niche la floor la the ceiling upor laga ceiling sob milaina more than 300 400 light bulb talikina ase. Let's have a look from the first floor. Upor side promokan sai shabo upor pa saile view du kina dikhi chotu dikhibo na dangor dikhibo edu ekbar upor jana sai shabo. Moi rasta ko tes moi bi na jani edu garne ifale jai shabo rasta to pauna nai ifale rasta nai edu garne ifale hi gush moi bi first time ahai ase kundo side rasta pabo pishar shabo. Koi thaka more than kiman years pi lu shu do bonole. I think opor bi jaw por nege jai shabo itu se opor laga look bi do paula ase itu ase pura AC fitting ase. Church to dangor ase de bishi dangor ase. See itu darwaja khuli shabo. Oh this room do manu bohol no hoy to pura engine jete ase phui bi lage बहुत पवन इसना लगे ऊपर जाए वो ऊपर जाए ऐसे ना मैं क्या मानु तो चिमटी निसना से सब चुन जमा करना कम करें से इतने से तो ऊपर ला तो आया मन दुख पर बिरा था इसे मुझे Let's check from that side. So before we check the interior part,
I just want to show this. Mon town half part kina dekhi to alap dikhai dibo. Church part inga dekhi ase. Itu side to itu dekha part to ADC colony ase. This is medical colony. Itu part and itu kan pura part to Thamnan colony mati itu ke. Thamnan ward. So let's see. Duk pai. Church bithor de berana biman duk pai nage. I need some water. So itu do step ase yep. So itu ase. Itu opor right na dekhi ase. See. Or na dekhi ase. Bench to I don't know kimano. Itu ase LED screen do. Yete hi dekhibo paribo. Nechila kun holibi speaker khan do bishi chudo dekhibo torni. And then speakers though, countless speakers. Just before I said that 200 or 300 light bulbs, but see, everywhere light bulbs. So maybe it might cross even 400 also. Bishi light bulbs ase. Moi hona do itu do sobra biggest church ase koise in terms of capacity, seat la capacity sabte. Asia the first is largest is not in terms of this building but in terms of seat capacity. It was the case that can come crazy. Opor tak chai shall try grow rasta ki man tak khata hobo ki man tak lamba hobo jai shabo. Even me, I'm coming here for the first time. I don't know the location. By the way, ekta side pra mon town dikhai shabo de moi de clear hona nai so. Sob side pra four corner pra moi dikhau try koi shabo. Moi do phone pra loi video kan sob to itu karne bisha hila hele bi kuri stabilize kuri bi obviously phone na result ina holi ase. So this is other side of the church. Oh my god. Very sunny. Palabina dikhibo bishi sun hone na. It is a new site. This is Bazaar Colony. Let me try to climb up the upside. Kiman tak dur hobo sabo. Kotak job paru do. I wish lift bonale bal da ishata kan ba. Are bishu jasu do. Moi wapas jao paru na nai na. Oh my god, this is terrace. Yep. Itu sudah. Oh my god. Moi itu manu dekha fale moi jai shau de. Moi itu height ki bishi bhoi khai de holibe. Just for the sake of you guys, let me just try to climb up. Uto manu ka permission mangi shabo. Acha kole to jai shabo. Nai kole to pai nai. By the way, itu ase. Mon town ekta side ina dikhi ase. Sun mara karne clear na dikhi. Luckily, I couldn't I be quick Darny. Jai Shavo. I put kind of port. Try wish a cut about you. Yet about tea. Okay. I okay. Oportana de Cashadan with it. Be she cormase. Arrow. Bishanase. Luckily, Utomanugamwe. That I take a permission mangisha, Tyra any Jai or opportunity climb gonna views can be shibaldi, so you go to the name way. Opportunity time is not Jai or try to show there. So, right now, I'm climbing up this church la terrace to Tuesday. Modo, height keep ship week. Lord Jesus, please save me. Don't let me fall down from here. Oh my god. See, Moido go tibo. Oh my god. It never appears me, but let me take a deep breath. But this dinner is very strong. Okay. Okay. It is my first bungee show. Okay. After this, I don't know what to say. Kina wapas corona jene mai. Bishi ujaz de.
it was my breath below na pare. See, this is the view from this topmost. Ito cross jaga pa lui ase moi ekta side dikhai diu. Itu ase whole mountain dikhibo paro itu ba. Moi ke thuri de moi phui kai ase de. Ay okay. Itu ase ekdam opor de utina ase de moi. Kun YouTuber bhi no tha moi uthi ase aji do. Itu karni amni khan ke mountain dikhao na iman duk pala nam de. Like share subscribe kuri dibi de. Mountain ekbar bhi na dikha kan phal basai lobi. Amni khan karni moi sacrifice karna sabi kapi na uthi na sai kiba kuri ase. If you don't believe, this is the cross, okay? Oh my God. It was a cross. Niche ba man chuto dikhi thaga to mo to man phui ba uthi na kapi na bohi ase aro niche ba sai dakai to bell tower dikhi se man chuto aro niche la manu sabi to chimti nisna dikhi ase. Oh okay. Etu church ke to seat to kiman ase gushile osut capacity khan do. Oh Mubi olop ina da hone se 15,000 ina do. Sob pradang church hobo koina hona ase. Okay. Guys, moi khorai jao. Phui lagi ase eta to moi. Thank you brother. Okay. Moi piche interior dikhai dibo for now. I have to go down. Please do pray for me. Moi jogom na paule pray with you day. to thamnan gomni Thamnan na. Edu thamnan. Edu NST. Army game. Edu bazar line hi matiru na. To do jail colony ase. Edu do block colony. Block hi matiru na edu ke to. Block mat. Utu side the new side ase. New side. Thana. Edu police thana ase. Sob dikhibo pare ase. Edu ADC colony. Utu side la do NST. Edu to medical. Okay. Edu pura line do bazar line ase. Edu forest colony. Yeah. Moi kapi jai ase moi khorai jao. Pichera dikhai debo bye bye. Not mamuli okay. Utholi bishi burden lagise bishi phui lagise eta namina be bishi duk pai ase sabi do. Edo podo uthi apne khan garni. Edu garni morom bra amne khan ke to dikhao na man duk pai se posna bi ola se phui bi kaise kapa bi kapi se kapi na jai se. Idne ekta like share subscribe to kori dibi. Upor top edu church la top to ina ase upor. This is the terrace. Rasta re jado edu to third floor de ase. Light bulb to hoise. Yeah, countless light bulb ase. Arbi jaise hoi phale ki bao. This is a gigantic church building. Yede dangor building ekta dagise. Edu pura phangai dise. Church la jaga ola bishi ola odi biguna man dangor building bhangai dise. So this is it guys. Front side bar part dikhai dio amne kina dikhi ase. It is bell tower ase agite man chudu dikha do mo pichre dikhai dio. Bye bye. Oh itu to bell asne ki eta ani ase pura to machine bra uthai di ase. Let us see dan kina hang gul ase kina uthai dio ase. Sai shabo. Itu pura leaders kan ase, church leaders kan. Konyak Baptist Church Mon Nagaland. Itu kali kabina likhina ase. See, Konyak Baptist Church Mon Nagaland. 600 kg ase koi se to bell do ma muli dangor no hoy de. Hey guys, sabida de. What do you see here? Can you see this? Made in Poland. It's not Indian made. India de banana hoy de ito. Sabole te man chutu dikhi ase. Maybe 600 kg to mamuli no hoy. So mone bel ota ke saule aha kana se don sop to. Pongchibo nisna bhi na lage hole bhi pongchibo.
আছে চাব এটা টেকনিক কিনা আছে उठाइसे चलो चलो लगाओ इंटरेस्टिंग আছে দেই ইতান চাই থাকা 이렇게 스위치 있어도 이렇게 더블 있어도 인다 চারটা কানে ওলাব পারবো তো সাবিরে এটা খুলি আছে তো থামাথাম চারটা ফল গুণ রাখি আছে কিনাগা কৰোণা ভাবনা ইমান খাটাবা কিনা পাৰো না ভাবনা গৈ থাকিছিলে চাবিতো এইটো খানবে কি বনাই খতম হৈছে কি জানে So, 이대로 잘 잡어. 김만다 많이벌 사이즈. 오른바 like share কৰি দিবি, subscribe কৰি দিবি আৰু Friday বাইটো dedicate কৰা লাগাত program থাকিলে আছে। ওচৰতে থকানটো আৰু দূৰে থকান হলিবি আইনা। এৰে কিলোতে মান enjoy কৰিব। Blessed time কিলোতে মান থাকিব। সব এইটো channel কে tune কৰি থাকিবি। কি আপডেট আছে মই কৰি দিব আৰু পাৰ্সিয়ালি এটো ইনগ্ৰেট কৰা দিন দিবি আইনা মই তো আপডেট কৰি দিব দেই গুনা এটো কৰি দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড এটো চাৰ্চ ফ্ৰাইডে পৰা সানডে তক এটো লাটা প্ৰগ্ৰাম থাকিব আছে চাৰ্চ ডেডিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এটো নি অন সব প্ৰে গুনা থাকিব দেই গুনা তো জনাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড কিপ টিউনিং বাই বাই